Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana Atamua I nei aso. E le italiaina e le vasenga o whaamsino o le whaamasinonga maulunga le talo sanga le ofisa le loia sili mo le ofisa o komsina o whainga whalota. O le talo sanga ia whaapopo seisi maasina ma le lua mai aso mo tampa penanga a le ofisa palota a wale palota tele. O le mta upuna fonga ina I luma o le fionga le whaamsino sili CJ Pirese Senior Justice Clearance ma Justice Tuatangaloa I le awauli o le soa stofi Luna lima o Yuni lua o lua lima. O le tulafono whaavae e na o le tolu masina. Paturanga la le wa ia le tolu masina o le ale fa tonga le ia. O le suio le fa pe isu mai le beach mai le malo. Pe sa no I tapunanga le ale ngai ia na ave ko fa na masina ne. O le malo le so fa na masina ko le lo. Lo mo ko wa so ko sa idea de faço o afeta aquele descarga que no ele molho uma sufa passei anga sa lima anga po vamos lá mo ka pe na escala de office lá faz na sua escala isso vai uma lá escala só vai baixo né baixo não baixo mas escala só vai eu mais lá eu tinha três só vai já aí lá eu le pufi Sareca. Aí o que eu nosso professor não vou acreditar. É uma ilha. Depois ela foi ele vai mal. Já a terceira mas na profissão é que calma. A terceira mas só vai lá para isso eu pouco só. Curia com ela depois ela só ele descapa. É uma coisa não foi não lá. A calma só vai a pedir a calção ele não vai. A foto só como na cidade, lá que falando isso foi para ela. Calorna, outra coisa lá foi suja, eles merenda, né? O tipo lá para se sendo na casa Samoa. A filma que eles ficam, a filma que tá, eu tô para que suja eles merenda. Como se diz? Olha para isso. E o lesma como se diz para carinha. Oi, o paquifa vai wale mata watu na le lima ole ia isi pati va pele lo mia o le mau ko le va se pole tau tapu ni le sta ia ka tau mai le sa ko lo ngara malo Ini se tala to asfulima fai pule whaolioli o le vaenga wha upu whai a le Samoa Uniting. Le vaenga wha upu whai fōlea. Lea na whailoa aloa I ai le tai au le soa stofia solimo Uni I le Sheraton Aki's Hotel I Apia. E silia le lua se lau le tunu ulea na langolango I le wha moe moe. O le ua pa ule sunga yas tangata. Whai masui o le vaenga wha upu whai fōu. O le Samoa Uniting Party. O le vaenga wha upu whai o Samoa o Potupotu. Sa-u-pi. Mai o te manatu, o le nā fo ua manino, o lo o tufai nā tu fo ini pepa e whaalau I loa I si tūlanga lau tele, le wha moe moe o le nei aso, ma le pāti. O awele kako press release. Ia, au te manatu o le a o wanga I loa I le autuma le whamoe moe o le nei aso. Tonu o le nāua manino o le nei aso e wha I loa e tatala alua ia. Le whatula I mai o le vaenga wha upwhai fōu ni. O le vaenga wha upwhai o Samoa o Potupotu. O le Samoa Uniting Party. Ia o le fisiri, o ai le nā vaenga. Ia, e pei foi nei vaenga, o isi vaenga. E ei o na sui lau tele, ua
le stala e o matou ofisa a tau tanga i mai i lo utulea tau mtau o i la tau ia o ofisa o le pati o le taitaifono o le failautusi ia whapea ma le tangata tāua foi lea o le te utupi i lo E ui na mau ese ta ita ito tofi o i tu malo na manu malo mai le palo tolu o lua tasi. Ma whaawa wai e se vaenga o tofia le ao le malo tu to tasi o Samoa. E va ia le malo sa ia maua le isi pale mene fau, peitai. O tiu te whaata ita i o le whaipule o le tu malo lo to whanga le sa ave ai ma pale mia o Samoa. Ai o tofia ai nei le ao le malo e ave ma pule whaatonu tausi malo. Le fionga fia me na o mi mata afa. Na ia whaaftai alo i aile tunu sa a wai whaatasi. I polka la me o le whaamna tuina o le tuto o tasi le neitau sanga lona ono sfutolu o lua lima. Ma ia whaaftai ai fo i malo le si singa fua. E au fia ile ko vano Amerika Samoa. Ma le ulua to e lau. Sui o malo mfa la poptonga whaavao malo. O whaaululunga mtanga renga mfa la poptonga mpis nesi le tunu. Ai mai se whana wa onga sa a wai whaatasi. Ile sa vali whaaloalo ai ole whaamau popo. Pe taina ia fola ai la asanga. Wo o atu ia ili pale mene lona sulfitu a Samoa ai o tāpenanga. Mo le palo te tele. o le asolua o le vai aso nei ua aloa ia ai le polo inga le au malu o le malo e whaataape le palemene. O le so asolulu ua whanga solo ai i le whaamasinonga le mata upu a le ofisa o whainga palota mo ni whatonunga le whaamasinonga i awala e whaatino ai le whainga palota tele o le asauni atu i ai le tunu. O le mata upu au tu o lo talia o se whai unga le whaamasinonga i taimi whaatulanga ina mo le whainga palota. Ia, au se atu le whainga malo ia te au nei ma le kapeneta o le pule whaatonu tausi malo e whaawawina le whaafoeina o le malo se ia tu lai mai se whainga malo fau i le mai ai o le whainga palota tele. Le fionga le pule whaatonu tausi malo fia mena o mi mata awha le whelo engam tustala i le asolulu vai asonei. Mai whaamsinonga whaitu malo i mulinu ma le mta upo tuliloa pea le tunu. I le saa ilia o le amioto nua molia ngā leo leo whaasanga li toa lima. Ua molia whaatasi tua ingo le whai o tala e whaalumaina i le tangata ma tala e whaasea i leo leo ma le whau. I le taunu mai i le asolulu ana fia so whao i uni mai le se fulu li tai ao. I le lima i le fiafia e ao fiai ma le malolonga i tu lao le awauli. Tatou moli mawina le malulu o le potu whaamsino. Tolu e a malulu tau whaiseti i le se fulu ono e uile la ititi o le potu ma le ngao ono fua talu mai lava le aso mua mua le mta upu le vai aso taluai. E o mai le aso lua ma le aso lulu le vai aso nei. Ua ofu maa whana atu se vaenga o le au tapuai. E au fiai ma le vasenga o le au tustala. A o wha awa waipea le moli maua le li leo le sunga tupa ai sapani. Na taita ia le suenga le mta upu moli anga o ta ua ilunga. Whaasanga i a Lise Schmidt, Samuelu Masivai, li o whaatau malama, ma le sunga ala au le mali e tuapula tai vau. Peitai, o le aso lulu na angi a ile talo sanga le loi a leo. Le fionga tai ma le langi le na fol tamaita i whaamsino, Church Talasa a toa sa anga. I se whaatananga i whaafoe mai ele moli maua Marie lunga sota inga tele vavave, po le sum, e sele potu e nofo mai ai. Peitai, e le itu mama ina i le itu te malato te ena le talo sanga. Talu olo oi Samoa nei le moli maua leo le sunga Marie. E iei fesili e fia whaia iai. E le imaua sei ungol na talo sanga o se taimi lavo le vai o sonei le aso foraile e talia nei le fionga le whaamsino. O Marie le moli maulo na valu a le itua leo le to ofitu sfuluono o moli maua leo o lo awa wa iane. Ina ua savali ai le vai aso lona lua ai o lo tu la lava la lato moli maulo na lua. Ile lima ile nei o aso talu mai le stofil va aso talu ai. O le taimi atoa fo ile na tu la lava le sunga tupai. Se ilonga e fais na malolonga. Fa ato a maua fo isona taimi e malolo ai ona a au. Mai le faita witu la o tu. Mai toe fa awa wai foi ile tai au nei.
Inisio tala mai lava fa msinonga e manatulo ia le tu te e ta ua tele le moli maua Marie ile mta upolo so enei ai le ai mase fa mau maunga tusia ale ta ita e ole so enga le sunga tu pa isa panie fa mau ni ai o ia na fa ya tu ia ile tala Marie ele e ia ile pona la ve ai tu au ma to e fo ia ne ai le malo longa ile au uli ole solulu ananafi aso fao iuni o le mta upulava le na sanga fesilingi ai tu pa el tamaita ilo ia le sunga a mapsua tania to iloa o le tu te po ona fea na to eli poti ai la na vainga su elfa mtalanga Marie o le aso sulto lo iuni le na tali tu pa ina tele mana tua ai na ia io e ina le avato le poti mua le na ale li ilo leo su e ya to masi na ia io e fo ile ta ua o le tala Marie awa ele moni tala Samuelu ma alo ia mana tua fo ile li poti awa o fa mtalanga na langolongo ai mo lianga fa sanga ya li o fa ta malama pe ta li poti le ato ma si lo tu si ai o Marie na ta ua tu ia te ia ile ile mea na tupu ai le fa la melave ma te ena e tu pa ile mau aleluia a o li fai ia to ma si fai atu le li poti ai ua ia iloa na ta fo e tu pai le mafua anga na le fa tunu ai li o e tu si atu le li poti ina ua ma salomia lio ai manatu le loia sa ta tau fo ona ma salomia ma tomasi a wa sa nga lulu e fa ta simali sa fa tonu fo e tu pai tomasi i mea e tu u ile li poti petai na te ena e tu pa ile na mawul tamai ta iloia fa wa waimta upu ile so ua fautuaina le pule faatonu tausi malo le fionga fia mena o mimata afa tu stala. E fasilingia le sunga le tini uwain so o yalo le mta upule tau tupe le vainga fa upufai le fas. Peita ina ia sau noa e anga waa o na faalu le tupe i fai pule. Sa tofu sao i malanga fa asa il tupe na alu i fafo. E au fiai ma faa oso i atunu usao o atu iai. O le tunga tupe na matu fai sao uma iai. Ia o le tūlanga la le o iai, foile te tauna whama pepea. I se tūlanga foile, pe fua i lungo whaipule, au le maenga sasawa. Ia, o ke reiloa wa o le talana whai, i le tāpenanga o malanga sue tupe ia. Ia wa na iai le marienga o sui e tutongi e le pāti, foile le whapeo tangata uma, pe se komiti. O le si tāpenanga tele, o le oso e ave foile i vainga ese saoi alela ole e uina whapeane le fionga fia me e foula na whaalongo i a se tala uli ina ua fasilingia tu stala peita ina ia sau noa ilo na sila fia o li siti sa whaalu lava i ala auli maana pisnisi maan men whaonga ele fas o le malam na maanga lena iai o le sa whaonga iai tupe ale vainga whai o te e foula i lau whaadongo le na whamtaranga whapeonia na seta. Ai atonu o le si tūle na o lo atangia pea i le whanga sorongo o le whanga i oio tupe. Mai lelo tala noa ia le atinu o le atinu sa ia i le komite tupe. O ile o le tele ao o tupe e invoice na angai ia la uli mana pisinisi mbea whapea na whaonga ele pati. Le pule faatonu tau simalo le fionga fia mena o mimata afa. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le neifo iaso whaapopunga le aso atai au mantua le Wendy's Design mo so la e pe au o mai Samoa.